Hello, iyi ni Shazo Trading. Ese ujya bibaza impamvu abantu bahisemo amafaranga adakorwa na banki? Uyu munsi ngiye kukubwira uburyo cryptocurrency yavutse ikava mu gihombo cy'amabanki igahindura isi yose. Umwaka wa 2008 isi yahuye na financial crisis. Amabanki menshi arahomba. Abantu batakariza icyizere amabanki. Aha sasa rero abantu batangiye kwibaza, ese amafaranga yacu agomba kugenzurwa n'abantu bake gusa? Nyuma y'uwo mwaka wa 2008 bibiri cyane nibwo haje igisubizo. Naho twe twamenya nimba ari umuntu umwe cyangwa ari itsinda ari gusa hahise haza umugabo witwa Satoshi Nakamoto azana iyo bita Bitcoin. Aha ngaha yahise azana amafaranga ya mbere y'ikoranabuhanga atagenzurwa na banki. Akubiye mu ikoranabuhanga ryitwa Blockchain. Ubu ni uburyo bwo kubika transaction nyinshi cyane kuri mudasobwa z'abantu benshi cyane ku isi. Gusa nyuma y'iyi Bitcoin hahise haza izindi coin zigiye zitandukanye. Hahise haza za Ethereum, Bitcoin, USDT, BNB. Izo coin zose nizo zahise ziza nyuma ya Bitcoin. Ahangaha muri crypto byahise bidufasha uburyo bwo kuzajya dutradinga no kubika amafaranga ukaba wanayabikuza ku ma exchange agiye atandukanye amwe twavuze ya Binance na OKX n'izindi zigiye zitandukanye. Hano muri crypto abinjiramo badafite ubumenyi nibo bahomba. Crypto yaje ari igisubizo cy'ikibazo cyari cyarugarije isi. Ubu ngubu tuvugana yahinduye ubumenyi bw'abantu bwa benshi. Kuko ngo abantu benshi akaba barabikiriyemo. Niba ushaka gukomeza wigana natwe kanda subscribe, ukore like na share na comment, dukomeze kubana muri video zigiye zitandukanye. Ciao ciao.